Inagarotin irugi papagayam nga ibasa na ito lagip tinapalabas ng pagayam tinga densyo. Sagudayin na tisurat. Dear Manong Nemi, dagsanggasat kunada dagiti talaga dagsanggasat. Dagiti adda iti baba nga saandan nga makabangon uno makalungaw. Emsang gadi manon nemi di pagsasao nga no mataklab ka, bumangon ka, kata umadang ka manin. Ituloy mo, agpursiki ka. No anyaman terapap mo tunuyam, iti anyaman anasya at apamuspusan. Nga madamit latama ng nemi di kiti tao nga mangimamag iti padada nga tao. Sa langarudan nga makalungaw, sa langarudan nga makalungaw, adadamat nga irarem mo no imamagda. Manong nemi masagmet karagiti kang kanayon na tuntong karating nga napintas sa programa, nagronan ko si kaitagbaling nga host, dahito yung lakip tinapalabas. Ngayon so dahito yung tinakaawisak, takait kumit nga ibunay, dahito yung lagip tinapalabas ko. True to life success story. Kastuman manong nemi nga rugyak ti amin. Nakurapay kami laeng manong nemi ta makital-talon laeng ni tatang. Idento taninanang manong nemi ket kumpurmemet ti mambalin nga itulong kas may nga asawa nga babae ken may nga ina iti limang kakabsat. Sang kasapulan, sang kaapuyan, ako na damanong. Di pagbintasan namat kadi kat sang kam nga manglangan nga mangan. Komporme di mabalim mga ipaunag. No tibigat, umanayin manong nemi di pandesal, saka magkape, wano mangan ti kinirog nga bain na poy, no kasta nga adda kaliban nga sami nga maibos. Mamanumit kadi manong, nga adda kaliban mi. Maibos amin sampay nga umanay no mabalin pagbibingayan mi manong nemi. Una saan kadaglang ta ninanang iti kamutig nagimas nga idapil iti asukar no adda asukar. Una saan kadaglang ta iti dipig nga saba tadumat mo lami nga kamutig kada saba no natengmet manong nemi akit puro inabraw. No adamat maalin tatang ijawaig nga makamalan na nga dalag no tilapia matuno no may prito kanisot may sagpaw itinateng ket nagimas tagigop ti digo naman. Nagraduarak ti elementarya aging gay ti high school manon nemi. Hilig ko tagluto. Lalaki ak ngem nalaingak nga gluto manong. Husto ti kunada. Tawan samat, manon samat na kitay kusinera nga babae. Doon ta pagdadayaan kat kaduan nga lalaki di kiti kusinero sang kadi. Tungol-tulong ak nuha manong nemi no adda agpadaya kat siyempre adamat di kiti agparte nga agluto. Tumulong ak nga ag-prepare kadi kiti rekado. Tumulong ak nga agtempla, tumulong ak nga agluto. Kinabudno naman ng nemi babae ti kapsat ko ngay so da ito ni Alice ngam siyak tarada nga tumulong kay ninanang no panagluluto. Uwan manong hilig ko nga talaga already agag ki high school manong nemi panagluto iti adada nga magusto. Kanida graduara ko ti high school manong nemi simbre ka kadagitay karinderya nga adda iti sentro iti ili. Ken kastamat ten manon nemi dito syudad tilawag na dito nga rito iti makilak. Ngayon mamumet iti madlaw ko nga asenso. Iso nga kunak kadatatang kininanang tang nang palubusan dak para asik ti makigasang-gasat sa Manila. Anak, noan niya sa Manila, adama dito'y lawag. Nas lagparpalag namin kanyak tang. Sa Syudad Manila. Yung Metro Manila, ito yung tigasat ko. Anak,
Adakad nga rod na diretso nga mapaster kam sa jay. Awan na mamum sa jay. Isungarad ako na kamakigasang-gasa tak. Nga itatikal ba sa pulam? Ti masapul mo? Kwarta pagpletek. Ken igatang ko ti kanek. Aging nga pa'y madani ti trabaho. Ay, nagsan na ay ni tatang manong. Anak, no kumatataltalon ti paghiligam, di matulungan na kita taltalon. Ngayon sa bali mo ti paghiligam, baka kat di no, ibagami pa nga bakla ka. No, tatang met, lalaking lalaki ak. No kumanta babaling nga siyak tinauna kita junior kumasigot tinagan ko. Junior, ngayon kada kayo nga kakapsat kat awan junior. Saan nga kahit nanang mo ti junior nga nagan, tanaluko ka no? Junior ko nakidi aking ka, ang saan nga kahit nanang mo? Inala na gidi tinagan ni Lulu na, nga densyo. Pinalubusan dak manong nemi, dagi naganak kanyak, kat binalunan dak iti kalkalingan na launan nga kwarta. Pinagpletek, ken kastamaten, sumagmanong nga kasut, nga gatang ko ti kanek, uno, pagbayad ko ti pagkasira. Kani daw dawat ko. Sabi ko ma, tamay kanak tinayang bagagasat, edi pa nakigasang-gasat ko, edi Manila. Nakadado manong nemi nagiti nagaplayak, kagrunan na unay kadigiti karinderya, restoran. Wano, basta adda pakinaigan na iti panagluto. Uwen, nga mawan pulos tinangawat kanyak manong, diyaka mo no apay, no bakansi. Gatgabo tawon pagdagusak, tanudumtengen tirabii manon nemi, adumat na giti makitkitak nga agap-ap da iti karton, sa isot pagturugan da, nagruna kadagiti bangketa. Ken kastameten manon nemi iti plaza. Uno saan kiti terminal ti bus. Kaduan na ko manon nemi nga terminal ti bus ti panak. Tatuloy-tuloy ti silaw. Kanadulat tadi kiti tao. Naging gang sanggo na puutan nga may ibusan ti kwarta. Kastugayam dito'y kunak. No saan ka naggraduari ti college, ore no waiter laeng kuma, uno helper, college degree latama ti sapulan. No awan ti amam mo, talagang awan ti makatulong kang ka. Ngayon sana ka napukawan ti namnama mano. At darito'y ti gasat ko, agparparig na kanyak. Sapulak dito'y kunak, sapulak kat sapulak. Naginggang iti may isang restaurant manong nemi awanen ti kwartak. Simbrekak tapno ni kastakit agpresentar nga dishwasher. Uray no awan sweldok basta manganak ko na. Ngimimbilin kid din manong nemi ti aking kuko ti restaurant iti gwardya nga parawaren na. Tamang kano no agtakawak laeng. Amangan kano no makadisturbo ak laeng kan makaperdi iti negosyo. Wan manong nemi imbaga mismo taking kukuha ti restoran. Hey, alis ka dito, alis ka dito. Buisit ka, mamalas ka, magmamalas na itong negosyo. Anya ti amok, baka tako ka lang. Ha? Wano agsipdod ka kaligiti customer. Guard, para waraman natin nga agpalpalama. Saan nagpalpalama apo, yung kalintigak. Iso na lang tanadong ritin tarwatek gabotak. Ngayon sana pa'y ko pa'y naituloy manong nemi, iti kayat kong ibaga, iti guyodan na konti gwardya. Iti manong nemi taad dati makder nga may nga bakit nga nanganawa iti gwardya. Sadali lang iho, sadali lang. Sabi mo nga basta guyodin ti tawa kasta nga kasla ayop ti pangyarikam. Kinunana manong nemi kita inibatan nak ti gwardya.
Imasideg ti bakit ket saan nga nagalanganin Manong Nemi ken saan nga nadungritan kaniyak. Iniggaman na titakyag ko ket ginuyod nak. Umay kayo, umay ka. Amo ka mabising ka. Umay ka. Taay tilamisan mi nga mangang ka. Umay kan, umay kan. Imbaglakid din Manong Nemi taadda may sa nga tao. May sa nalapsat abakit. Nga nangisakit. Ken nangalakad niya. Pinagtugaw nak Manong Nemi. Ket umis-isem di kiti kakadwana nga duwa apada na nga pabakit. Kasla dunya tilangada Manong. Dagito sa digiti kong kunada nga matruna. Ngayon ka Manong Nemi nga nagurder ti bakit. Iti para kaniya ket nakaad-ado. Nga damok pa nga makita kin maramanan digito'y nga klase iti luto Manong Nemi. O kumain ka na. Mangan kan. Ilocano ka. Tagalawa ka. Ma'am. Alalalala. Mangan ka rotin. Nagkamanak ka na kayo ma'am. Nagkamanak ka. Lalasang ka nagsangit akasta. Mga nibagabi nga mangit ka. Nagsangit ka. Basta mangangkan. Ibusem. Nagkamanak. Ket nanganakon Manong. Inibus ko Manong Nemi. Ket sinaldsod ti bakit. Kaya't mo paing. Saanin ma'am. Kanagkamanak ka na kayo. O na. Ape ngamin, ape kasat langam. Nagabgabuham. Inistorya kang kuha na Manong Nemi. Nga iso da ito'y di mama. Hindi di baga na nga naganan. Nalipatak pa yun Manong ang kumalipatan. Ni Ma'am Maria. Inistorya kang kuha na manipudpoon kang drugi. Aging ka nga adaak idideta nga restaurant. Nagsipsapol ka gayam sa trabaho. Uwin ma'am, ngimawam iti mangyat kanyak. Oh, amigas, baka ito nga lain ni Densyo. Wamiti, bakante ka na kami, amiga. Sika, alaim nga helper mo. Ay alaim nga houseboy mo. Irita imunan nga nagpakada nga nagawi doon no rimuar digiti duwa nga pada ni Ma'am Maria nga nalapsat nga bakit Manong Nemi. Kalbasan na dinakabayadan ni Ma'am Maria. Umaykan. Kahit mo tisumre ka sa houseboy ko. Soldon ka uri masit lang. Uri sanda ka susoldon ma'am. Basta dalagin di panganakin. Pagturugat, nang arod serbina nga umay ka magkigasang-gasat dito Nuko na mga onsweldo. Anang arod ti pawit mo sa Jaya probinsya. Nga mangnamnamad nga at ipawit mo nga makatulong ka na ginaganak ken kakapsat mo. Kinagaman ng sweldo antak ma'am. Ala, umay ka pala yung kanyak. Kabayatan nga awang pa iti napintas ka trabaho. Tapno di kasta, kada na pala makuwartam nga ipawit mo sa di probinsya. Inalanak nga rod ni Ma'am Maria Manong Nemi akas houseboy. Sa anak matgidi nga marigatan Manong Nemi ta samot na makuna panakkalen ti balay naman aduda kiti bakante nga kwarto. Gayam kita family house direta. Nga nagiti anak na Manong Nemi kat dua dagiti adda sa di Amerika idin to ta duamet adda sa di Mindanao ken sa di Cebu. Mamano kano nagbakasyon da. Kinabudno na kayat nga lain dagiti anak na sa di Amerika nga may kayat na tagyan dito Pilipinas. Ta adada kano nga agpaot ti biyag na dito Nalawa ti pa arubayan Manong Nemi kadadamat dagiti sumagmano nga masetas nga mula ngem san unay nga mas asikaso. Sa itilikod Manong Nemi agpapatahay digiti natin nga mula nga kamutig kanda dumapay. Managdaldalos ti bakit kan talaga nga nalapsat Manong Nemi.
nakapudpudaw, ngay dadamagig ti tawen na kat kaslasaan na kamamati, taububing nga amang tilangana, ngem ti tawen na. Mahilig ag-exercise, manunemi, ta binigatun agsapa ng agpagnapagna, liklikahon na ti balay, manunemi, kaya mahilig kada kitay na presko nga angin. Ta iti ayan mi manunemi, adoyo kami iti ayan di kiti ado nga luglugan, pollution, na presko manunemi kasla awa iti ayan mi. Dinaramid ko manunemi, nagmulaak iti nateng, ken kastawaten nagbulaak kadagitay ornamental plants, kadagitay agsabong nga mula. Pinapintas ko ti hardin, pinagbalin ko nga green na green iti likod manong nemi, ken kastawaten magustuhan na iti lutok manong aging nga dainted na kanyak nga cookbook. Ket ditoy ko nga manong nemi nga binasa nga inadal dagiti na dumaduma nga klase iti putahe dito Pilipinas, putahe iti Korea, Japan, Chinese. Ket tunggal aldaw ken rabii manunemi nga mangluto ak kadagitoy. Taited namat kanyak manunemi dagiti budget mapangkuigatang iti rekado. Kita ko natin nga hususto nga presko nga rekado. Ket no kasta nga mangan kamin, ma'am, dinner is ready. Nag-English sagmat Saramet uminom manong nemi iti champagne. Uno saan kat red wine. Uminom kami, iho. May sa naimas dito red wine is good for heart. Good may para iti puso. Iti red wine. Katro mamanak met dumakdakil ka. Muna tao mo 17 ko into nabigat, ma'am. Oy, birthday mo into nabigat. Hindi agpaalat ang arod. Ha? Saanin, ma'am? Aman. Awisak dagiti amiga. Kaya nagluto ka dagiti na imas nga taraon, na dumaduma putahe, tapara mananta dagiti amiga. Kaya na magustuhan da, hindi nagsubli-subli da rito eh. Sige, ma'am. Itod kuntukin ka, numanot ka sa pulang nga budget, ha? Labing bintas iti dinner tapno agiinom kaya nagbubulrum ta ito. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi at da inayaban na nga natatangan ngem siyak nga lalaki manong nemi nga agmang tulong kano kanyak. Katuhin isot nagbaling helper ko manong nemi ni Mang Tomas. Isot kadua ka ng isagana ka nagti ingredients kaya dumapay manong nemi kat syempre ti kaado ti sang 150 nga tattao manong nemi ti intansyami ngayon sa ganaan. Ado nga putahe man. Gini din sumangpeten manong nemi di gini sang ili kinap kamay sa may samot magkablaw kanya iti happy birthday kada damat ipapetpet da manong. Wow. Nagmayatan ko nak itinakam ko makaurnungak ka libre ba di pa nagpaalak sa dapi adupe ti regalo. Hindi man mangrugin manong nemi ti pa naginom na hindi nangidasara ni Ma'am Maria iti arak muslinga red wine manong nemi kanda dumapay klase ti arak. At may samat din mapantumaog kadamatin na idasar manong nemi nga pulutan. Inimas da kay didi tamang rugin di panangan manong nemi sakbay pinangan kami kinantaan dak manong kinantaan dak kay digrisan pa nga nang ted kanyak iti regalo may samang ted iti regalo kaaduan na iti kas manong nemi adamat candle adamat cake make a wish kunada. Tindaw dawat ko manong nemi kitag tultuloy nga salonat ko, salonat mi kani Ma'am Maria, kani salonat na siya kasasaad, dagiti naganak kanya kani kakamsat ko sa dia probinsya, kani kastamat na nakarunan na unay. Di ba nakagunod ko ti sapsapulek nga balay iti panpintas ko matibiyag ko dito Manila. Agbalay ako ma.
Sabi ko, my Lord, nagsasala, nagiinom da, manunemi, iminumak met iti red wine. Kaya dito'y manunemi nga namamuk iti kapadadak nga anak ti kayem ni Ma'am Maria. Iso da ito ni Mirasol manong. Nagsala kami met May I dance with you? Kinunana. Anong nemi? Siyak. Iso tinangalup kanya. Na isang sangayon kanyak deding rabi nga panag-birthday ko manong nemi. Wine. Tanam amok pa'y ni Mirasol. Na magpitik idin ti puso. Iti naganos ariknak. Kunak iding agayata kon. Agayatak kini Mirasol. Kabigatan na manong nemi na panak nagpawit kat panakkalin ajem pawit ko kada tatang kininanang nga binuyogak meten manong nemi di surat nga panang ipakamuk kada kawada nga nakasara ka kamutlaheng iti napintas sa pagyanak kat napintas ti kasasad ko iti ligudan nga ado idi kitay nastrikak nga nangumumsi kanyak. Kada kinidaw ko kadakwada manon nemi nga itutuloy da iti panangikararag da kanya kasapi ko ma tagbaligi ak iti panggap ko nga day tamat ti kang kanayin ko yung karkararag manong ti panagbaligi. Manong nemi gabat sa anak bet nga marigatan iti trabaho tano mamalpasen ti trabaho ag nga akmetlatan iso nga insereknak ni Ma'am Maria manong nemi iti maysa nga mamuna nga restaurant aking kuko ti restaurant ket kaso ni raksak ko at maipakat ko nga talaga ti laing ko manong iridamo kat nagbalinak nga assistant na cook o assistant na chef manong nemi. Iri agangay manong nemi kat siyakon iti kangrunaan ng nga paraluto no chef. Gabo tatakdakalan ti sweldok manong nemi ti papay idi ni Ma'am Maria nga sweldok. Ta malaksid nga susweldon naklatat intultuloy kumat ti trabaho. Sa bali pa iti sweldok manong nemi iti pagtrabahowak nga restaurant. Dumakdakkel dagiti ipaw-pawit ko manong nemi kat mapagbasa ko niti college dagiti duwa nga kakabsat ko. Kanapod na manong nemi nagatangak met ni atatang iti moderno nga pagtalon na tadan na traktor na manong. Malaksid nga traktoren na ti awat nga talon ada pa'y mangupak ang kuwana nga agtraktor ka rin talon da. Uwan manong nemi inot nga imasenso tibiyag mi. Tako na dagiti karoba mi nga napintasen tibiyag ti pamilyak manong nemi ti probinsya. Ta napalagdaan datatang kininanang di balay mi. Ngano kasta agbagyo kat agbakbakwid da. Ngam gabo iti ipawpawid ko isut im priority da. Ken kasta matan iti panagadal digiti kakabsat ko. Naging ka manong naming insingasing ni Ma'am Maria. Di mo ka di kaya teknegosyo, ha? Apok. Lola. Nagmayata na kadang-kada ya. Di awag mo kanya ka Lola. Inabayag tamit kami ng agdandan na kita apeng amin nga ma'am. Ti awag mo kanya. At naawagan ka kadensyo kunak ba? Ito lang nga nangig kong inawagan na ti apok. Inawagan na kiti apok. Lola. Iso nga Lola kunak man. Di bakit ti mo na ngay marakop kanyak manong nemi? Binalas ko met ti irut piarakop na. Hamo mapok, may liluwak launay ka na kiti apo ko.
Manipod di adda ka ditoy, adadan nga saan din nga simbarong karkanyak, tamuda nga natalgenak ditoy, tadda ka. Na makibid-video kamat kadakwada, video call kadakwada. Ibilbilinan na kamat. Iso nga dakkel una nga pagyamanak tadda ka. Siyakti kang runahan na unang agyaman, Lula. Nasandak nga tinulungan sa din nga taitatihan ko. Alakit na nga ron. Tulong-tulong. Kasta mo mati ko na nga. Kaya daw dawat ko, Lola, nga manayon kumapay di biyagyo. Tapos ni kasta kadadda ka. Nga katakta ko nainay ko. Katakta ko nainay mi ko nama. Tawang ka di planom nga agasawa. Alay kang kay di punam. Tadaan na urnong ko akwarta kit po unam nga mangipasda kiti restaurant iti abay daytoy kabalay. Nalawa met. Amom na imas ti lotom ket sigurado nga subli-sublianan di kiti makaraman. Ket kalpasan na nga may pasdag mo ti negosyo agkari ka kanyak. Nga mga asawa kan tumaten tapos nadan tumaten na pukok ti tood nga gabuking ka. Sinungor ti asawa ek, Lola? Ket ni Mirasol. Kung nakmalano adan nagkinawatan nyo kini Mirasol? Uy, Lola. Uy, anyo. Apaman nga may pasdag kon ti negosyo. Will you marry me kung nagton kini Mirasol? Ket kas taon ay tiragsak ko manong nemi di akluanan ni Mirasol ti panagayat ko. Uhen. Ket ko na napigid din nga ison ti mangibaga nga agasawa kamin. Ipastag na pa ilang tinegosyo ta. Pag tinulungan ta. Okay? Ket no kayat nun, naglibiin tan. Gabukot taklayat ko launay ng maramanan. Dagiti bibig mo. Kaya di rabi manong nemi na panangaklon ni Mirasol kaniyak. Nagkaida kami ni tisilad ko. Kaya dito'y kon manong nemi nga naramanan nga nananam dagiti narumpi nalamuyot nga bibig na. Dito'y kon manong nemi nga nasayop tagadawara agadiwara nga banglo. Manipod kang kuha na manong. Dito'y kon manong nemi nga naaprusan nga agkan dagiti na duman-dumang nga maselan apaset ti bagina. Iti baro kong na wain manong nemi. Kadito'y kong nga nangig dagiti asog ka na ring eng ni Mirasol. Ako na Densyo. Mirasol. Densyo. Nagmaris rusas dito nga rabi manong nemi kanamsak kadagiti ado ngas aso ka na rin eng tisilad. Naglibin kam nga rod manong nemi kini Mirasol aging ka na iput up min ti may sa nga restaurant. Nga nagsikat nga dagos manong nemi imado dagiti empleyado at dapayan na sangana deta nga restaurant. Maria's Restaurant. Tainagan ko manong nemi kini Lola Maria no pay siyak tinainagan iti dayta nga business. Ito na minsan nga panagbakasyon amin manong nemi dagiti anak manugang ganapu ko ni Lola Maria nakargragsak kami kat magustuhan da tiluto mi magustuhan da manong nemi dagiti potahe. Aging ka nga natulagan ti kalay sami kini Mirasol. Kalpasan manong nemi nga titaltalunen ni tatang ket ginatang min ket kukwanan day nga taltalon. Napapintas pa yen manong nemi ti balay mi di makel apimintas balay ti adda mabalinnan sa anan nga marigrikat. Nakaraduar ti kolehyo dagiti dua nga adjek ket sumarsaruno nga adda iti college dagiti dua pay nga nabatbati. Siyempre, ti kaadada dito'y ti miyembro ti pamilyak manong datatang kininanang kinigiti upat akabsat ko in preparation iti panagkalay sami kini Mirasol. At atarjet ko nga gatangin manong name nga dakdakkel nga balay. Nga sadyay manong name ti pagyanami nga gasawa
Ken kastameten nga sedyahe nga ilatangak iti siled para kini Lola Maria. Dikiti naganak iti asawak to be Manong Nemi ken kastameten siyempre nagbakasyon ti pamilya. Iti tamangig ko Manong Nemi ti timek ni Mirasol ako nana. Apay nga nasken nga kadenata di tiyan nga bakit? Ana tako nam? Apay nga nasken nga kadenata di tiyan nga bakit Maria? Apay ko mga santa kaden na? Ha? Apay nga nasken nga kadenata? Gabutay sa lulang ko. Sa mo matapod do nga lula. Adamatan dati nga balay na. Apay nasken nga umay makiden na kadata no katangin tira ito na pintas kanda kila balay. Kadagardangan nakken ka. Apay nga ibagamot nga gyan daritoy. No gyan na kita naganakken ka ditoy. Mas pa importante ni Lola Maria. Itapay Mirasol. Kaya't kung ibabawi, ti jayak ken kakalesa. Anya? Ibabawi ti kalesa? Ibabawi. Saan ka na kayat? Diyak kayat ti kasken ka. Ngem tensyo, naalam mo ti kayat mo kanyak. Kinayat naklagayam. Gabutinam na maem, nga kinabaknag. Nga posible nga ipatawid ni Lola Maria kanya. Kaya nintendang puunan, ti restaurant, ti negosyo. Apay, ano ti basol kang ka ni Lola Maria? Takaslasam mo kaya ti suna. Kayat mo nga kadenata di kitinaganak kang ka, ngam di mo kayat nga kadenata ni Lola Maria. Tapno ibagag kang kami Rasol. Napatpateg ni Lola Maria. Ngem iti sika. Nasikit met para kaniyak Manong Nemi di saan nga nagtuloy nga kalay sami kini Mirasol. Ngem baglagi din tanuduktalak ti pudno a kinatao na. Saan nga rumbeng akas ken kuha na manong ti para kaniyak. Wen. Nakasara ka kangarot ti sabali nga babae Manong Nemi iso daytoy ni Luna. Nga ni Luna ti pudpudno nga mangipatpateg kaniyak. Kanyad adamat nga ipatpateg ko. Ipatag na amin nga napatag kanya ng runa kini Lola Maria. Nakam nga rod kini Luna tinagkagasat Manong Nemi adadape nga talagang niya Luna ti rumbeng gaputa adamat knowledge na may panggap iti cooking ta HRM Manong Nemi tinradwar na iti kolehyo idin to ni Mirasol ket saan nga naggraduar awan ti maitulog na kanya kiti business para gastos laeng Manong. Naragsak ni Lola Maria numampay saan nga ni Mirasol tinagbaling nga asawak ta siyempre imbagag kang kuha na ti amin ket sayang ti panagtalek ko kanakuwada ko nana. Naragsak kami iti asawak nga ni Luna gabutan nadan kami ti talong anak nga dagita nga anak nga apo ko iti tuod ni Lola Maria ket isulauna iti kaayo na nga araywanan ken kaayayam kabayatan nga da kami nga asawa ket busy kami iti business mi. Manong Nemi napintas ti biag dikit naganak kaniyak ta nagtultuloy nga kaadda iti talon nga sa asikaswenda ken negosyo da. Ket kastamatan nga paggraduar amin dikit upat nga kakabsat ko ket naragsak met ti binangon da nga pamilya. Dahito launa iti pagyapyamana kini Apo Diyos Manong Nemi ket sana ka nagbidot. Nga tinunton ko tinimbag agasat ko iti lugar nga nakasapulak ken nakasarakak ken ni Nana Maria. Ngaging ka kanagitoy Manong Nemi dandanin sa nga gasot ti tawen ni Nana Maria ket si bibiyag ken napigsapay lang Manong basta gnagan sakit ti Maria ket tatidug ti biyag na. Dahito nga rod ti pakasalitaak Manong Nemi nga imburay kumet kadito nga programa. Ket sabi ko tandamet naibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti badak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo Densyo.